Good morning, students. Welcome you again in your accountancy class. In our last class, we had discussed about the meaning and types of vouchers. And today we are going to discuss the procedure of preparing the various accounting vouchers like cash vouchers and non-cash vouchers. So let's start with the debit voucher. Debit voucher are a part of cash voucher which is prepared when cash payments are made to the third parties. Generally, debit vouchers are prepared to record the transaction like payment of goods purchased in cash, payment of various expenses like rent, salary, etc., purchase of assets on cash, payment to creditors, payment salary to the employees, etc. Here is the specimen of a debit voucher given. So based on this specimen, we will try to draw the debit voucher. First voucher is the debit voucher. Generally, this debit voucher is prepared. The format of the debit voucher is like this. Yeah. So here is the format of the debit voucher. So you have to draw the lines with pencils and everything that we are writing here, this should be done with pen. Clear? Ye format to tomaloke kihere banaba lines pur pencil di aru jiman likhim ya likhabur sob pen use korba kintu mur sot jehetu pencil use korbo nor moi sob pen di korisu. Clear? Scale use korba, line draw korte scale use korba, hatere nohoy. Clear? Moi scale di draw korisu swa. So first one ki ase debit voucher. Debit voucher is generally prepared for all type of cash payments. Business jodi kiba cash payment hoy tar karone ami ki voucher banao debit voucher banao. Thik ase yat ma eta practical question di disu tumaloke sai loba je question tu asile ki on 1st January year to dia na 2020 dhorlua on 1st January Messrs ABC store of Dibrugarh farm carried on wooden furniture business, purchase as per cash memo number 45, a computer worth rupees 25,000 in cash. Prepare an accounting voucher for this transaction in the books of Messrs ABC store. So ABC store bookot ami ki banabo lakhe এখন voucher বনাব লাগে ইয়াত কি কৈছে they purchased a computer in cash. This is a cash transaction where they paid cash. Cash payment হলে আমি কি কলো কি voucher বনাও debit voucher. যি কোনো payment salary pay হক goods purchase হক assets purchase হক for every type of cash payment when cash goes out of from the business we have to prepare debit voucher. So eto transaction কি কৰিছে ABC store কি কিনিছে computer কিনিছে কিমান টকা 25000 আৰু তাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ কি হৈছে cash goes out from the business cash গৈছে তাৰ কাৰণে আমি কি বনাম debit voucher format to আমি এটো ইউজ কৰিম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টত লিখিয়া থাকিব কি debit voucher তোমালোকে না থাকিলে তোমাকে লিখি লবা কবিত নেক্সট আহি গল নেম অফ the store কাৰ বুকত বনাইছো Messrs ABC store. Clear? Third ahibo address of the store. Address. Ki likha ase yat address Dibrugarh. Dibrugarh, Assam. Next voucher number. Number eta ami randomly dialom jehetu amar practical business nohoy ami eta randomly eta number loi loisu moi loi loisu thora 101. Clear? Date dia ase 1st January. 1st January. Year to randomly loi loisu 2020. Year loi loisu 2020. Clear? This debit voucher is prepared in the name of ABC store situated in Dibrugarh, Assam. Clear? Etia ami first ase yat swa debit. Debit voucher karone ami yat ki likhisu debit. কি purchase কৰিলো কিহৰ কাৰণে পইচাটো গল reason to লিখিম the reason is to purchase computer তো ইয়াত লিখি দিম আমি computer
ব্লক লেটাৰটো লিখিব পৰা এনেকৈ লিখিলেও একো নাই ক্লিয়াৰ ইয়াত তুমি নেক্সট দিয়া আছে চোৱা বিং ইয়াত আমি উই হেভ টু ৰাইট আ ডিটেইলছ এবাউট দ্য ট্ৰানজেকশ্যন সামাৰাইজ ডিটেইল সামাৰাইজেশ্যন এটা সামাৰি এটা লিখি দিব লাগিব কি কৰিলোঁ বিং the amount of computer purchased in cash clear eto ame likhi dibo laibo jate everyone can understand this সবে যেটা বুজি পায় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এটা বিফ এটা লিখি দিম কি পারচেজ করলো ঠিক আছে ইয়াত আহি গল অ্যামাউন্ট ইয়াত হৈ গল রুপিস ইয়াত হৈ গল পয়সা কিমান 25000 তো আমি ইয়াত লিখি দিম পয়সা নাই অকল 25000 টোটাল ওটো লিখি দিম ক্লিয়ার টোটাল 25000 নেক্সট ইয়াত রুপিস লেখা আছে আমি ইয়াত লিখি দিম 25000 only clear আমি কি লিখি দিম 25000 only clear তাৰ পাছত থাকিব একাউন্টেন্ট ইয়াত স্পেস এৰিবা ইয়াত স্পেস দিব লাগিব these are the space for signatures signature of accountant signature of managers and signature of the proprietor তো তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত স্পেস এৰি দিম তো ইয়াত একাউন্টেন্টে সাইন কৰিব একাউন্টেন্টটো চেক কৰি ম্যানেজাৰে সাইন কৰিব ম্যানেজাৰটো চেক কৰি প্ৰপাৰ্টাৰে সাইন কৰিব তো আমাৰ ইয়াত নালাগে আমি এনেকে ফৰমেটটো বনাম বুজি পালা ডেবিট ভাউচাৰ্স organizational name address of the organization give a random number for voucher date what you have purchased কিহৰ কাৰণে পইচাটো খৰচা হ'ল কম্পিউটাৰ যদি স্যালাৰি দিলা হেতেন স্যালাৰি লিখিলো হেতেন যদি গুডস পারচেজ কৰিলেন পারচেজ লিখিলো হেতেন ঠিক আছে গম পাইছা না তুমি না ফাৰ্নিচাৰ কিনলে ফাৰ্নিচাৰ লিখিলো হেতেন তাৰ আমি এনেকৈ লিখি গৈ থাকিম যাৰ কাৰণে কষ্টটো নেক্সট আ ব্রিফ এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য ট্ৰানজেকশ্যন ইয়াত মনিটাৰী ভ্যালু ইন rupees ঠিক আছে নিউ words in words আর আমি ইয়াত নামটো লিখিম ইয়াত rupees at লিখি দিম numbers at total clear ইয়াত space থৈ দিম accountant manager and proprietor বুজি পালা debit voucher this is the format for debit voucher কেলে বনাও for any type of cash payment যিকোনো cash payment যদি হৈছে কোনটো অর্গানাইজেশনৰ হৈছে চাইলাম সেই অর্গানাইজেশনৰ নামত আমি debit vouchers বনাই দিম so এটো তোমালোকে কপিত বনাই লবা first question to copy it banai so next voucher is the credit voucher which is also a part of cash vouchers and the explanation regarding this credit vouchers are here along with a practical problem credit voucher these credit vouchers are general this is the specimen of the credit voucher this is same like the debit voucher is the ek format to pencil this format banaba aru likhabur pen di koriba so credit vouchers are prepared for any type of cash received for example sale of goods on cash bostu sale korile ki pam paisa pam for cash received from someone for any type of cash received you have to prepare credit vouchers so the business organization e cash receive kore ami ki voucher banam credit voucher debit voucher ketia banaisilo jeti ami cash payment korisilu receive korile any sort of inflow of cash or jodi inflow hoy business ot ahe we have to prepare credit vouchers clear so yet at a question dia ase swa on 31st January 2019 Messrs Datta Store a dealer of four-wheeler received 50,000 as per cash memo number 33 from Mr. John Bose on account prepare necessary voucher to support this transaction in the book of Datta Store clear car receive korise John Bosor pra 50,000 rupees to prothomte ami car bookot banam kune receive korile who receive Datta Store to Datta Store bookot banam to credit voucher as the money inflow into the business Datta Store name of the store address yat address eku dia nai to ami dot 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 di thobo paru eku nai amar address to jehetu nai ami address to dot 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 di thoisu clear address diboi laibo boli eku kotha nai next voucher number randomly eta di disu moi 49 date dia ase 31st January 2019
Last time আমি ডেবিট ভাউচাৰ লিখিছো ইয়াত কি লিখিম আমি ক্ৰেডিট ভাউচাৰ ক্ৰেডিট the word is credit credit ইয়াত কি লিখিম the person or the cause from where we have received the money ঠিক আছে ক্ৰেডিটত কোনটো লিখিম পইচাটো আহিল কৰ পৰা আহিলে কোনে দিলে জন বসে তো মিস্টাৰ জন বস if we receive the money by sale of goods তেতিয়া আমি লিখিলো হেতেন sale clear if we receive money by sale of old assets तो old assets or na purana computer da biki jodi paisa pao to computer zor pa paisa what is the cause for receiving the money you have to write here clear Mr John Bose account kiman palu 50000 rupees eto box ot banai dilu na numerical yet being a brief explanation of the transaction being the amount received from Mr John in cash clear sobe buji pai jabo transaction to next in words money in words rupees 50000 only here total to likhi dilu here the signature of the accountant manager and the proprietor you have to keep the space for signature karone ekhini space rakhibo lagibo buji pala ne buji pala eke so debit voucher nisna eke just jetia paisa paba tat credit likhi diba yet credit likhi loba aru jetia paisa diba debit likhi yato debit likhi diba buji pala next come to the journal voucher which is a part of non-cash voucher and here are the explanation third one is the journal vouchers journal vouchers are recorded as we have already explained that to record some credit transaction kiba jodi creditot kinu ba creditot biki koru for that purposes we have to prepare journal vouchers for credit purchase of machinery credit purchase of goods credit sale of goods depreciation of assets these are some credit transactions jot money kono deal hua nai tar karone ami ki banam journal vouchers so yat eta question di disile ki on 15 March 2020 Messrs XYZ Store Tinsukia purchased a machine worth rupees 75000 on credit from Messrs PQS Store Dibrugarh as per invoice number 67 prepare a accounting voucher in support of this transaction in the books of XYZ Store clear XYZ Store PQS Store or pra credit ot eta ki kinise machinery kinise so in the books of XYZ Store ami ki bonam journal voucher clear name XYZ Store Tinsukia Assam likhi dilu voucher number randomly di disu date dia asile 15th March 2020 aru amount dia asile 75000 yeleke to clear agor nisna same ase ইয়াত ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট দুটাই লিখিম ডেবিট ভাউচাৰ ডেবিট লিখিছিলো ক্ৰেডিট ভাউচাৰ ক্ৰেডিট লিখিছিলো জাৰ্নেল ভাউচাৰ আমি দুটাই লিখিম ডেবিট এজ ওয়েল এজ ক্ৰেডিট কি পাৰচেজ কৰিলো কষ্ট কি মেচিনাৰী তো মেচিনাৰী একাউণ্ট ডেবিট কোনে দিলে হু ইজ দ্য গিভাৰ ইজ দ্য PQS তাৰ একাউণ্টটো কি কৰি দিম ক্ৰেডিট ঠিক আছে বুজি পালানে কি purchase কৰিলো what comes into the business machinery comes into the business হেতু আমি কি কৰি দিম debit আৰু কোনে দিলে who is the giver is the PQS store তাৰ একাউণ্টটো আমি কি কৰি দিম credit কি কিনিলো আৰু কি কাৰ পৰা কিনিলো দুটা লিখিব লাগিব বা কি বিকিলো কাক বিকিলো দুটা লিখিব লাগিব এটা দুটা cost debit and credit দুটাই লিখি দিব লাগিব next being the amount of machinery purchased from a PQS store on credit likhi dilu buji pai gola yet brief explanation of the particular transaction business at ahil ki machinery kar pra ahile PQS store pra buji pai golu ame yet rupees 75000 only total or yet accountant signature manager signature as well as proprietor's signature difference etwe yet okol dutai cost likhibo lagibo yet money nai tat ami karone kar pra kinisu ba kak bikisu duta cause likhibo lagibo format to buzila koriloba copy tumaluke tar pisot akobar sai loba clear so based on today's discussion or on the basis of last video session you can able to answer the following question number 3 to 16 these are your homework and submit your homework by tomorrow and this is the time to sum up your session and thank you so much for listening me. And if you have any doubt related to this video session, you are free to call me.